Ja sam za apsolutnu transparentnost, a ne da se koriste smicalice i laži. Transparentnost prije svega. Tako se može jedino nešto ostvariti. Kad ste javna osoba, jasno je da vaša privatnost nije samo vaša. Nakon što su podaci procurili, uslijedila je gruba manipulacija. Podaci su se pojavili i na televiziji, i to ravno iz usta mog političkog protivnika. On je u svom javnom istupu proglasio mene kroničnim alkoholičarem.